Povodom Ramazanskog Bajrama, Raiffeisen banka uručila je donaciju u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka Udruženju roditelja, staratelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama Naše sunce iz Visokog. Ovo udruženje se bavi pružanju podrške i pomoći osobama sa posebnim potrebama i nama je zaista zadovoljstvo što smo i ovoj godini upriličili kao jedan od 77 projekata koje smo podržali u 2017. godini podršku onima kojima je zaista pomoć potrebna. To je jedna od osnovnih elemenata Raiffeisen strategije. Ova donacija je dio kontinuiranog projekta darivanja ustanova i institucija povodom vjerskih i novogodišnjih praznika, čiji su korisnici djeca i najosjetljiviji segmenti društva. A samo u prošloj godini banka je za ovu namjenu izdvojila 55.000 konvertibilnih maraka.